Dr. Nyangalesi Janga seswatini kangwane kamakhehla. Umsebenzi iyabonakala bogogo mangabe sesimnikile umuntu umsebenzela umhambela kahle. Timbasha uyatibona tiyacaca kuyabonakala ukuthi imali umsebenzi aniketwe wona uyamsebenzela imali uyayithola. Njengoba nje abuyile nje. Wadokhokha le mali ngesisho ukuthi ngimalini songathi estimatela nawe ngoba kube ngazuthi kuyanokhwana noma kwentwa kanjani. Imikhuba yesigubhu nje lena noma liphondvo. Uyakwazi nawe ukuthi utshintshe impilo yakho ilunga iconze esimeni sekuphila ngoba leqiniso lithi akube indoda ekuphila lokhona ukuthi entweni leyenda kodwa kwelekelele kojana kungafi umuntu kungalimali umuntu. Niphile nje impilo lenze nemntwana wakho kungafika achubeke naye indlela econzela nedlodi. Umuntu okwetota la ekhaya njengoba wabona nje lamasendi lawa lapha esilawa njengoba kusetshenzwa lapha makhehla. Umsebenzi labantu abadzala kusiko ukuthi mhlambe kanjani. Inombolo ithi +268 7634 2733. Lenye ithi South Africa ithi 073 798 7538. Ya WhatsApp kuma calls ngisalo sotha itawutholakala maybe wena futhi uyobona le video seyitholakala ngenhlanhla. Kubalekile ukuthi ukubona lesikhuluma ngokuthi Dr. Nyangalesi wenda umuthi ube nemali kodwa phinze nawe futhi naye uyibone.